ljudi, dobrodošli u drugu epizodu, pričamo o trudnoći. Prva stvar koju ćete svi zamijetiti je da imam mnogo robe na Kreativ za mene. Naravno da sam ju mogla maknuti da izgleda ovaj video urednije, ali to je jednostavno realna situacija trenutno. Trgala nam se bila sušilica i jedno 3 tjedna nisam uspjela dobiti nikog da mi dođe to popraviti, ali napokon su mi riješili. Ispada da sušilica uopće nije bila pokvarena, nego sam ja previše toga prala i sušila, pa je iskočio osigurač i to bi koštalo 350 kuna, ali dobro, bar je to riješeno, tako da sada roba stoji u redu. Uglavnom Charlesova roba, balina roba oprana. Uglavnom, hvala vam svima što ste gledali prvu epizodu. Malo sam nadrobila onak milion informacija jer sam pokušala kao što više toga proći. Ali reakcije su bile super, odlični su mi vaši komentari i dobila sam nekakva dodatna pitanja koja bi voljela isto sada proći u ovom videu, pa eto, krenimo u drugu epizodu. Pošto imam trudnički mozak i da, trudnički mozak je actually prava stvar, a možda je i činjenica da nisam baš dobro organizirana osoba. Ja sam sebi napisala teme što ste mi pitali i naravno to mi na drugom mobitelu, tako da idem sad uzeti drugim. Ok, ipak je ispalo da mi nije ni na drugom mobitelu, nego sam slučajno izbrisala sve natuknice, ali zadala sam vaše pitanja sa Instagrama, pa ću krenuti redom. Najviše pitanja je bilo o carskom rezu, tako da posvetit ću početak ovog videa malo o tome. Samo bih voljela reći da je svako iskustvo drugačije. Ne znam kako da to objasnim, ali nekome je to super, nekome nije super i ovisi da li je planirano, da li je hitno i tako dalje. Ja ću se tu više fokusirati na oporavku, zato što mi je premutno to sve što se događalo tokom carskog reza, a i ne bih voljela reći nešto krivo pa da prestrašim nekoga, tako da pričat ćemo o oporavku. Prvo čega se sjećam kad sam se probudila u sobi je da sam bila full nadrogirana. Bila sam na morfiju. Sigurno ste čuli puno toga o morfiju i uvijek kad gledate ono tipa Dr. House ili nešto tako, uvijek je neko kao ovisan na morfiju. Meni taj morfiju uopće nije sjeo i iskreno bio mi je jako naparan zato što sam cijelo vrijeme upadala i ispadala iz svijesti, ne znam kako da vam to objasnim. Mislim, bila sam svjesna cijelo vrijeme, ali onako, valjda zbog toga kako je djelovalo na mene i pretpostavljam da sam bila i na nekim drugim lijekovima od anestezije. Još uvijek sam bila mamona, tako da ne mogu reći da je isključivo od morfija, ali imala sam osjećaj kao da ne mogu nikako doći k sebi. Razmišljam, sad kad malo pričam o tome, razmišljam da i možda to ipak bilo od anestezije, a ne od morfija, ali u svakom slučaju nije mi ništa bolilo, tako da ajmo reći da funkcionira. Znam da su mi doveli Bali i da sam ja na trenutak onak imala kao gubitak pamćenja, nisam se uopće mogla sjetiti da sam rodila. Pretpostavljam da je od anestezije. Onako gledala sam u šoku i gledala sam u Charlesa i mislila sam da mi dovode tuđe dijete. Ja sam Charlesu rekla kao Charles, zašto oni meni dovode tuđe dijete? I Charles me gleda zbunjeno i kaže kao, pa to je Bali. I ja pogledam Bali i onako izgledala mi je kao azijatkinja. I ja sam rekla kao, ali azijatkinja je. Sestra je onak totalno bila skulirana, vjerojatno je čula takve nebuloze već milion puta. I onda mi je valjda u tom nekom trenutku došlo do glave da se Bali rodila, da sam imala carski. I znam da sam onak, neke gluposti sam pričala, pitala sam zašto plače, zašto je tako mala i tak neke gluposti. A stalno sam se kao budila, pa bi zaspala, pa bi se probudila, pa bi zaspala, pa bi se dopisivala s nekim, pa bi se usred dopisivanja probudila, kao nisam bila svjesna da se dopisujem s nekim. I ono što sam skužila kad sam malo došla k sebi je da je sa strane na krevetu visila vrećica sa urinom i tu sam tek shvatila da imam taj kateter unutra. I uglavnom, bilo mi užasno neugodno jer su mi kao onak mama mi je došla u posjetu, Charles mi je došao u posjetu, svi su me došli posjećat, a ja sam imala onak vrećicu urina kraj sebe. I jedno sam, onak, stalno sam pitala doktoricu kao, kad ćete mi maknuti to, kad ćete mi to maknuti? I onda su došli, mislim da je bio dan nakon carskog, su mi došli izvaditi taj kateter i ja sam cijela bila sretna kao, bit će normalna osoba, ne nam pišati više vrećicu. I izvadili su, ništa nije bolilo, ništa ne osjetiv, makar ja sam mislila da će boliti, ali onak nula, nisam ni znala. Super, to su izvadili i sjećam se da su mi onda rekli, ok, sad se moraš ustat, zbog protoka krvi i tromboze, bla. I ja rekao, dobro. Sjećam se da sam se išla ustat prvi put i išla sam se ustat i toliko me zabolilo da sam se samo legla i rekla sam, a da vi ipak vratite taj kateter natrag. I
uglavnom, da, morala sam ustati i to je ono čega se najviše sjećam što se tiče carskog reza, a to je da je bol zaista, evo ne mogu je ni opisati, jako je čudna, ne mogu je usporediti sa ničime, boli. Fakat jako boli i treba ti ono 20 minuta da pređeš 1 metar, evo doslovno. Sad ne znam da li je meni to bilo zbog toga što sam imala hitan carski, neki kažu da je zbog toga da je oporavak puno bolji kada ideš planirano, kada si spreman, kad nisi toliko zdrogsan i umoran i nisi se napinio i tak dalje. Reći ću vam kak će biti drugi put, pošto idući put neće biti hitan, ali ja znam da je mene jako bolilo. Ne mogu vam reći kakav je moj prag boli. Ja bih rekla da je ok, ali nije da sam onak neki Iron Man. Neki ljudi jednostavno onak ustanu i to je to. Eto, meni nije bilo tako, ja sam baš bila onak pičkica i bila mi je teška i sestre su me jednostavno vodile u sobu i užasavala sam se tuša. Rekla sam mi da se odem tuširati, rekla onak nema šanse. Bilo mi strah ono da ću pomaknuti rukama krivo nešto. Ono s čega me u biti najviše bilo strah je činjenica da sam znala da ću jedan od tih dana morat ići kakat. Sad vraćam se opet na onu temu klistira. Zašto ja mislim da je super? Dakle, kada osjetite tu bol, znači tu mislim prerežu vam 3 sloja, ono i mišiće i maternice i koža i masti i sve. Onak, kad idete pomisliti uopće na činjenicu da ćete ići kakat, to je onak grozna pomisao, ali sva sreća da sam ja imala taj klistir, pa sam si mislila ok, vjerojatno će doći za onak 3-4 dana jer malo i od tih lijekova i sve to jako onak potraje, ali slušala sam priče od nekih koji eto nisu imali klistir, išli su na carski i morali su kakati idući dan i onak ne želim si to, tako da ću definitivno tražiti ovaj put da mi napravi klistir jer ne želim uopće onak razmišljati o takvim stvarima, onak da mi je ne. Uglavnom to je to. Što se tiče cijelog oporavka, dakle ja sam ostala još nekakvih 5 dana nakon. Znam da mi onak prva 3 dana bilo najgore zato što nisam se mogla na boga okrenuti ni ništa jer me jako bolilo, čekala sam da mi maknute šavove i onda već 4. i 5. dan mi je bilo malo lakše, brže sam dolazila na WC. Kad sam došla taj 5. dan doma, ok sam, mogla sam hodat, mogla sam se ustati, trebalo mi malo vremena, ali me nije uopće toliko bolilo kao prvi put. 1-2 tjedna sam još osjećala, a onda nekakvih mjesec dana imaš onak kao neki feeling, ali nije nikakav bol. Uglavnom, to je što se tiče tih nekakvih osjećaja. Što se tiče ožiljka, znači, ne znam kome zašio, nisam pitala, ali svaka mu čast. Znači, meni se uopće ne vidi više ožiljak. Znači, ne znam koliko blizu čovjek mora doći i pogledati onak, izgleda kao full tanka, roza neka crtica, kao neka blaga tetovaža, ali onak moraš ono upiljiti se unutra da bi vidio, znači nema ničeg. Toliko su mi nisko to napravili, toliko su mi super to napravili da mi se ni tetovaža iznad nije pomaknula i zaista ko da nisam nikad u životu rodila, ko da nisam imala carski ništa, znači super je što se toga tiče, tako da se ne bojim uopće ožiljka ni ničega, to mi je onak najmanji problem. Šta još sam htjela reći što se tiče carskog, evo baterija mi tu svijetla, nam je već poluprazna, tako da ću u biti idem ga malo napuniti pa ću se taman sjetiti još ostatka. Ok ljudi, ne samo da sam stigla napuniti bateriju, dakle ne samo da sam stigla napuniti bateriju, već sam stigla i otići pisati ugovor za auto, zato što napokon ću imati svoje auto koje sam uvijek htjela, ali dobro, to ćemo kasnije, obiteljski je, pa će se možda biti dobro uklopiti u ovaj video trudnoće. Dakle, gdje smo stali? Da, stali smo. Još jedna tema koja je onak kao jako, ajmo reći, popularna je dojenje. Dakle, da ispričam, ako ste gledali moje prve vlogmase prije 2 godine kad se Bali tek rodila, vidjet ćete tamo dosta mojih prvih dana sa Bali, imala sam i njeno buđenje po noći i tako dalje. Stavit ću vam u description par linkova pa si pogledajte, čisto da dobijete neku viziju. Iskreno nisam se baš previše tada trudila nešto super snimat, ali čisto dobit ćete nekakav osjećaj za to. Meni je iskreno na početku bilo jako teško to buđenje po noći. Bila sam užasno živčana zbog toga, ali sad već me budi onak 2,5 godine, tako da mi je okej. Ne znam otkud uopće da krenem. Znam da nakon carskog ništa se nije dešavalo, apsolutno. Niti sam osjetila nešto u prsima, mislim da mi je tek došlo možda 2-3 dan. I onda kad je došlo, ljudi moji,
Kad je došlo je. Bile su mi toliko velike cice, znači ja sam se toliko šokirala da u jednom danu, znači sam sa onak košarice B došla na ne znam E, ogromne su mi bile i dosta me je bolilo, ali bol je bila onako kao da sam bila u teretani, kao da sam radila prsne mišiće, tako mi je nekako onako užareno nešto, uglavnom ta neka bol. Meni je već i prije sestra nosila i pomagala mi je, to zbudili su me svako malo i pumpa čisto da mi onak to krene, zato što nakon carskog to baš ne ide ko nakon prirodnog jer nema tih opuštanja, tih hormona i ne znam čega se ne. Onda je to kao krenulo i tu su se onda svi jako fokusirali oko mene i masiranje da ne bi dobila nekakve upale jer se to stvarno zaista desilo odjedanput. Ja sam dosta koristila za izdajanje pumpu. Koristili, ja mislim da kod podobnika da od Medele koriste. To mi je bio onak prvo iskustvo ikada jer nisam uopće imala nikakva očekivanja, ali mislila sam da je to kao najnormalnije, da ništa ne boli, ali fakat nije baš da ne boli. Osjećaj je onak dosta čudan, pogotovo totalno različito, znači kada izdajete na pumpu i kada dojite bebu. Mislim da je meni puno gore bilo dojit, zato što jednostavno beba ima taj jako usisa, mislim nakon nekog vremena to više nije tako, ali tih prvih par puta je baš onak stisneš zube, nije baš najugodnije. I što se meni dogodilo u principu je, meni je jako dosta toga išlo na lijevu dojku, na desnu baš i ne. I uvijek, čak i kad sam izdala, makar totalno je drugačije kad izdajete i kad dojite. Znam da kad sam izdala da mi je onak dobro išlo na početku, čak sam mogla tipa 30 ml možda. I onda nakon nekog vremena, kad sam već počela bali stavljati na cicu, ne znam da li je to možda poremetilo nešto ili ne, nije bitno. Uglavnom, iz roda su mi savjetovali jednu savjetnicu za dojenje koja mi je došla doma onako 4-5 puta mislim. I ona mi je onak dosta pomagala i objašnjavala oko svega toga, ali ono što se meni desilo je, meni je na lijevu dojku dolazilo to mlijeko, a na desnoj ne znam, ko da je prestalo onak sve više i više i već negdje nakon 2-3 tjedna ljeva mi je bila ogromna, a desna se onak cijela nekak jadno ispraznila, osušila, nekakav disbalans je nastao, ali dobro. I Bali je dosta se budila podaći, mislim da se budila onak tipa svakih 45 minuta i tak negdje nakon 3-4 tjedna muženja krave mljekare, iako sam i kombinirala sa formulom isto, mislim po noći najviše, prešla sam kompletno na formulu. Sad naravno stvar je na vama kako vi odlučite, hoćete dojeti 5 godina ili 5 dana, ali ja sam nakon mjesec dana, ajmo reći, kompletno prestala sa dojenjem. Nije mi baš onak išlo, niti mislim da možda ja čak nisam imala ni strpljenja za to, ni živaca. Imala sam puno posla i puno mjesta na kojima sam morala biti. Totalni disbalans, nula rutine, jednostavno nisam mogla onak sjediti do doma i ništa ne raditi. Tako da sam prešla na formulu. Bali je bila na Novalaku i tu je, ja mislim, onak buknula. Šta sam još htjela reći što se toga tiče? Aha, da, što se tiče ove druge bebe, isto ću se potruditi kao tih prvih mjesec dana, bar ti je neki kolostrum, bla bla bla, sad vidjet ćemo koliko će vrijeme dopuštat, koliko će priroda dopustit, da li ću imat živaca vremena i tak dalje, nemam pojma, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju uvijek mi postoji ta druga opcija, a to je formula, tako da ne živciram se oko toga, neću se stresirat, dosta mi je bilo to sve nekako onak hormonalno i emotivno na početku, ali totalno sam za da vi odaberete što je najbolje za vas i kako se vi dobro osjećate i nisam za nikakve osude i tako dalje. Makar moram priznat da kad sam prošli put radila video nešto o dojenju, bila sam u biti opisivala svoje nekako iskustvo kako je meni i dosta mi ljudi napadalo u komentarima i moram priznat da onak jebe mi se iskreno. Dijete mi je živo 2,5 godine, ali mislim da nema potrebe da napadate nekog zato što je odlučio na formulu ili zato što ga boli. Nekog boli, nekog ne boli, neko radi prirodno, neko ide na carski, neko voli tetovaže, neko ne, tako da to su uglavnom više onako kao
osobna mišljenja, ali to je moje nekakvo iskustvo, a sad ćemo vidjeti kako će biti drugi put. Znači, prošlu trudnoću mi baš i nisu rasli kroz trudnoću, ali ovu trudnoću su onak poprilično narasli, tako da pretpostavljam da bi možda moglo biti lakše što se tiče tog dojenja. Ne znam zbog čega je to tolika tabu tema i zašto postoje nekakvi kultovi dojilja, ne dojilja, formula, ne formula. Na kraju dana svi smo onak žene koje pokušavamo se naspavati, tako da fakat nije bitno da ste na formuli ili ste na sisi. Svi dok su siti su sretni i to je to. Voljela bi možda u idućem videu proći neke stvari koje mislim da će biti korisne svima. Neke stvari koje sam koristila sa Bali na početku, koje definitivno ne planiram koristiti ovaj put, recimo za koje smatram da su beskorisne, i normalno neke stvari za koje su mi svi rekli da mi neće trebati, a na kraju su mi bile super. Da malo ćemo proći kroz te neke stvari, mislim da je dosta korisno, možda čak trudnicama kojima je prvi put. Ja iskreno nisam znala ništa o ničemu. Dobro, da vidimo šta još imamo. I kratki onak flash odgovori. Dakle, puno vas me pitalo za seks u trudnoći. Kao što možete shvatiti, ne mogu pričati o tome jer se tiče i Charlesa, tako da tu temu neću pokriti danas, ali mislim da je ok da ljudi to rade. Aha, još me netko pitao vezano uz odjeću za trudnice. Najbolja investicija za trudnice u obliku odjeće su trudničke traperice. Dakle, ja imam 3-4 para i to vam fakat treba. Mislim, bar meni treba jer moj trbuh doista jako veliki, ne mogu stati normalne hlače. Sve ostalo kupujem najnormalnije, znači odem u Zaru, ne kupujem ništa za trudnice, tipa majice i to, makar imam majice od prošle trudnoće, ali pokušavam kupiti sve normalno, što bliže nekoj mojoj veličini, tako da i kad ne budem trudna mogu koristiti stvari, jer ne želim onak imati hrpu stvari samo za trudnice, ali hlače, traperice za trudnice i eventualno donje rublje, znači gaće za trudnice, to vam definitivno preporučam, to je super. I prvo, ne trudnice su me pitale kakav je osjećaj kad ti se miče beba iznutra. Ja sam doživjela oboje, dakle ja sam doživjela i prednju posteljicu i sad trenutno znači imam stražnju posteljicu. Bali nije imala puno plodne vode, ova beba ima hrpu plodne vode, zato sam baš ogromna ovu trudnoću. U obe dvije trudnoće prve pomake negdje sa 17 tjedana, koji nisu kao, ne više su kao nekako onak, ne znam, ko da ti neki živac u mišiću onak trza, a sad kad je beba malo veća, ova nema nikakvu zaštitu spreda, pa onak baš jako osjetim nekad stopala ili koljena, ne znam uopće, mislim nisam ultrazvuk tako da ne vidim točno o čemu se radi, ali pretpostavljam pošto je glava već dole, okrenula se beba. Znate ono kad odete na lim, na primjer limeni tobogan, i onak koža vam, hoću da različiti, ali kao koža vam malo zapinje. Ili tipa možda čak ne lim, nego balon na napuhavanje i onda onak kad vam kao koža zapinje za to. I tak je nekakav meni feeling iznutra, s tim da onak uz poneko kao osjećaj što se tiče, zna biti, na primjer, nećeš bolan, ali kada te neko onak malo uštipnuo, a većinom kada nisu ti baš ono, da me gura, onda su onak lagani nekakvi pokreti, zna nekad onak malo zaškakljati, uglavnom ništa sad pretjerano strašno, dok recimo Bali je imala posljedice s prednje strane, pa je to sve bilo nekako onak više tupasto, kao više onak da probavljam hranu ili tipa moram na WC, takav mi je bio osjećaj. Malo, ne bih rekla da je čudno zato što se od 17. tjedna od tih prvih trzaja do kraja nekako već se navikavate na te pokrete, pa nije onak kao odjedanput sad ruke i stopala, već ti onak bude normalno, a dok recimo ja znam da je Charles onak, tipa kad staje ruku pa onda bude neki onak baš pokret, onda se on cijeli onak izbezumi, njemu je to malo freaky zato što ko onak neki alien da kuca od iza. Definitivno osjećaj koji kad rodiš ti fali i ja sam imala čak fantomske udarce sa Bali, znači nakon što se rodila sam još kao osjetila neke fake ghost udarce. Tako da to je moje iskustvo, ali ne može vam to nitko baš opisati, to je dosta onak, to vam se baš mora dogoditi jer je jako specifično i jako unikatno. I završit ću ovaj video, predugo traje. Pitali ste me da li sam planirala drugu bebu i koliko nam je dugo trebalo da
dođemo do druge bebe. Dakle, ne mogu reći kao planirali smo, kao dogovorili smo se, ok, sad idemo raditi na drugom djetetu, ali smo se dogovorili da da bi kao htjeli drugo, pa ako bude, bude. Ne mogu reći da smo previše trenirali, bili smo dosta zauzeti, ali taj jedan put, kad smo pokušali, taj jedan put je i uspio. Mislim da smo obadvoje poprilično sretni što se toga tiče, zato što nam je sa Bali tako bilo. Svaki put kad nam se dogodila nezgoda, dogodilo se dijete, tako da moram reći da smo ja, Charles, poprilično plodne osobe. I baš iz tog razloga mislim da ćemo morati poduzeti neke mjere nakon ove bebe kako se to ne bi ponovilo, zato što ja mislim da smo ja i on gotovi sa bebama. Iako svi kažete nikad ne reci nikad, ali za sad bi se voljela, nakon što me djeca iscuclaju i izmore, voljela bi se malo posvetiti karijeri i voljela bi opet putovat, a taman ću imati vremena nekak doći k sebi dok ovo drugo dijete napuni 3 i onda bi se voljela onak, ne znam, sjest u auto ili avion i otići sa djecom negdje, jer mi jako fale putovanja, a morala sam ih jednostavno zapustiti. Ništa od nekih wow putovanja, više će onak biti neki, tu i tamo neki odmor za mene i Charlesa, pošto će nam trebat, ali definitivno se planiram baciti u neki obiteljski travel, da, kada djeca napune određene godine i kad budu bili svjesni toga da su na putovanju, jer nema mi smisla furati ih na drugi kraj svijeta ako njima tak svejedno da li Malešnica ili je Meksiko. I s time ću završiti. Rekla sam što vas čeka u idućoj epizodi. Reći ću vam bok, ja sad ovo idem smontirat prije nego što se Bali vrati iz vrtića, jer je to jako uskoro, pošto je sad već 3:41, u biti uopće neću stići ni smontirat, morat ću Charlesa poslati po Bali i morat ću pojesti nešto. Tako da, eto, nadam se da ste uživali i puno puta od mene.